Ардактуу мусулман бир туугандар, ассаламу алейкум. Амансыздарбы? Бул Тез Жария каналы. Бүгүн күнгө карай жекшемби, 24 март. Жалпыңыздар менен биргеликте Ош жергесиндеги түштүк региондогу Учкун мал базарындабыз. Азыр сиздерге мен эчки тагыраагы такалардын баасын, улактардын баасын айтып берейин. Сиздер болсо биздин чыгарылышты көрүп туруңуздар. Каталаа элек болсоңуз каталаңыздар. Мага жакты белгисин калтырыңыздар. Мен болсо сиздерге тагыраак мал жандыктарынын баасын айтып берейин. Анда баштадык. О, такалардан баштайлы. Такалар кимден экен? Мына таканын ээси барбы? Канча берейин ага? Ассаламу алейкум, амансызбы? Кайсыңыз? Наркы 25 миң, мына 15 миң. Мына чоңу 25 бе? О, мына чоң таканы көргөзүп коеюн мына. Канча жашар мунуңуз ага? 2 тиш. 2 тиш. Мына кичинеси. Бул 2 тиш мындай немере. Канча дедиңиз? Басын бас. 15 миң, а? Наркы ham сизден? А, ечки экен, а бул? Окей. Улак караса болсо керек, а? Улака. Ечкилерге койсо дагы жарайт да, жакшы. Мубийка деген породадан экен. Ечки же така баба? Така. Канча мунуңуз? 12 деп атасыз. 12. Ечки такадан окшойт, а? Ой, така болот. Така деген такадай болуп турат да. Такадан болуп турат. Кана? Сүзөйүн деп атат. А, кармап турасызбы? А, жакшы. Канчага сураштабы? Сүзөйүнө ондон коюп бересиң. А, жакшы. Онун айланасында бүтөт экен да. Базарыңыз берсин, аба. Кой такаңыз. Така? Жо эчки экен, а? Улагы мененби? Улагы менен. Канча мунуңуз? 10 миң тема. Жакында эле тууган окшойт, а? Ооба. 10 миң кем бар экен. Шеф, мына сизденби? Улак монку? Канча муң? 10 миң отур. 10 миң деп атасызбы? Канчага сурады? Эмне келдим? Эмне келдиңизби? Улак кимден мына? Анын ичинде улактардан көрөлчү. Улактар экен, а, жалаң, а? Өтөлүш. Оган адам издейипчине, жама сураттам. Несин жама? Улактар канчадан ага? Ке? 1000 сомдон. Сурайын. Сура дедиңиз. 4,5-дан берип атасызбы? Разы болуп сатып бердим, 4,5-дан. Сага мен 3 миңден деп аткан жок. Онсы кыпчылып калды. Кыпчылып калды. Мына менен? Булардын мүйүзү жаман жумшак болот. Азыр пишелек да. 4,5 миңден берип аттыр агабыз. Дал ушул улактарга көрдүңүздөрбү? Мен жерде туруп сатам го сен жана. Көш ширин, эт ширин болот да. Кайсыны? А, болду азыр аз. Мына улактар канчадан аба? Булар сатылбайт. Сатылбайбы? Баасы жокпу? Канчадан экен? Канчадан? 9,5? Эчкиби? Мына баласыбы? Кичинекей экен, а? Сизден буга? Тоқ эчкилерден караса, канча мунун мына семиз эчкиңиз? 22? 20 кем бар. 20 кем бар. Наркыңызча? 15. 15, а? Базарыңызды берсин. Улақты эчкиңиз канчага? 16 деп атам. 16 деп атасыз. Канча тиш бул? 20 атасыз. Мен базарга бардым. А, базардан алдыңыз беле, а, жакшы. Охо, бу такаң өзгөчө го. Канча бу така? 20га бересиңби? Сүзөбү? Өзүң бактың. Менчи көтөрөп экен. Кана менчи? Bunu kişineki balana oy oy
Çıkıt koyma. Götürü. Şittigini bakıp duruyorsun. Yeter tabi oldu yeter. Buna hiç kimden eken? Onda otası sizden mi o? Aa, жақсы. Koy bakkanda, eski bakkanda kıynalbaydı ekensin da, şunu minip aldı da. Ya bu qaqa kiretken hem. Mına şunday, biz naraqtarga ötölü. Takani жақшылап suretke alıp koyalım. Boğasın ancha dedin? 20'ga veredi eken lan. 25 değil. Kim var eken? Uruk Pakistanski eken. Gördünüzдөр mü? Чек, квартира сатылуучу, буюм, тайым жана ошондой эле бардык нерсени жарнама кылабыз. Жылкы, ат. Ан үчүн биздин Тез Жарыя каналыбыздын телефон номерлерине байланышыңыздар, ардактуу мусулман бир туугандар. WhatsApp аркылуу да байланышсаңыздар болот. Көрдүңүздөрбү? Мына улактар кимден э? Сизден боо? Ne tuyu eкен bu? Kança eкен? Uyunda kalgan mı? Kanday? Tuyu o? Yok, soyuşta. İhtiyar. Parodası ne eken mi? Angor da aytmış ötü. Angor da. Bak, o zaman Angor şu olur. Görülen. Bir yıl ceyisindeyiz. Vay da diyelim. Ne günler eken sizler mi? Kaçı demek ya bunlar? Serkeler 8,5 bin. 5,5 bin so'mdan ekan olar. Uloqlar. Ha bu bolsa 2 buna uloq menen be? Buna ağlaq qaysi bu? Buna uloq. Qaysi bu? Bunaniki bu? 12 bin deb o'tadi. 2 uloq menen ekan da. Tez Jarыя kanalı. Buna hech kimden ekan, buna hechki? Şu sütü var ekan da şu. Kimden ekan? Ya buna sütü var ya kimden? Sütü var. Ha? 28. Sütü var mı? Kim ona gel? Sütü var. Yüzde ağaç gibi. Sizden mi? Kaçta tutaşaqa? 28'de tutaş. 28. Buna kimden buna? Menden ben. Kaçalıklı sütü var mı? 7 son boluş Çeviç. Süt eşkek. Süt Çeviç. O bunun kasası var ona. Hala başka yapılıyor siyah. Linye zor. Uloq hala. Tez Jarыя kanalı. Özü balası var. Ana balası var birinci tur. Sonra balası, taka balası var. Balası bitti erkek birinci turda. O yan yaşmadı. Buna şundan nasıl? Kaçı dediniz? Bir yıl değişin dediniz hem giriyor Angor kanalı. Geçinde balasını acelat koy, birlik koy. Geçin balasını koy ortam. Balasına koysanız. Qancha süt beradi dediniz bunu? O'zi 2 magazin seni 2 litr beradi hozir. Endi hozir 1 litrini saqlatan 1 litrini bolasi. 5 kilo go'sht chiqdi. Yo'q, go'shtga emas tava bu. Buna bu. Savoy bu.
süt echki var. Aradası böyle. Echkini onası da çeviçi de hozir. Бүгін ешкілер негедір аз ғой. Angurga 13 mingga chiqib qoldi. Mana shunday. Екі этаж болып келгенін көрдіңіздер ме? Мына шындай ардақты көрушілер. Көрдіңіздер бе? Мына шындай ешкілердің, тәкәлерден басы, улақтардың басы мына шындай болып атыр. Сіздеген сұрадық қанша болды аға? 5 мың? 200 да бар ба? Bu жерде жүргенінде де жаңылы кетіп қалған. 5200 дейді улақты көрдіңіздер. Ардақты TRJ каналымыздың көрушілері, ешкі така. Шындай басы шындай болып атқан үшін мен сіздерге балаларын айтып бердім. Анда біз шығарылышты жиынтықтайлы. Қандайдыр бір жарнама же болсам қызықты нәрселер болса, біздің каналдан шығарыңыз келсе, көргіңіз келсе, телефон номерлеріңізге жөнөтіңіздер. Жаңа шондайлы сатылуучу буюм тайым, жылқы, ат, чек, квартира бардығын қабыл алабыз. Дағы бір жолы ассалаумағалейкум. Көрішкенше. Уна, чек, квартира сатылуучу буюм тайым жана ошондой бардык нерсени жарнамалабыз. Жылкы, ат. Ан үчүн биздин TRJ каналыбыздын телефон номерлерине байланышыңыздар, ардактуу мусулман бир туугандар. WhatsApp аркылуу да байланышсаңыздар болот.